Hello mense, hey everybody. So today we are going to be making one of Grill King's new burgers, the biltong burger. Sê dit saam met my, die biltong burger. One truly South African burger coming for you. And here's the ingredients. Onions, 2 beef patties, bun, some biltong spice, some real proper South African biltong en pragtige gesnyde cheddar kaas. En 'n bietjie Worcestersaus. Alright, so step 1. Bietjie olie op die pan. Sprei mooi uit. Sprei mooi uit. Stap 2. Hoe mooi warm is daai pan? Daai plaat. Saam met jou gebraaide eie, dit is die biltong. Moenie skaam wees nie mense, moenie skaam wees nie. Worcestersausie. En lekker biltong spice. Braai tot die eie mooi en goud is. Die patties. Twee pragtige Grill King beef patties. Een pragtige bun. Pragtige kos. Laaslei. Tomatie. 'n beef patty. Pragtige snytjie kaas. Kyk net daar mense, kyk net daar. Nog 'n beef patty. En dan die res van daai pragtige biltong gravy. Moenie skaam wees nie mense. Dis 'n Grill King burger. Met pragtige snykaas. Dit mose en boop. Moenie skaam wees nie mense. Voilà. En moenie vergeet nie, Grill King se lekker chippies. Alright, so hier is ons lucky kliënt vandag wat verniet 'n burger eet. Wat is jou naam meneer? Stefan Skols. Is dit Stefan? Wat dink jy van hierdie biltong burger? Yes. Beste burgers ooit, man. Mooi. Vat 'n bietjie happie daar vir ons en sê ons wat dink jy? Try. Biltong. Sappig. Mooi man, mooi. Lekker.